of Don Bosco Media Network paid a visit to the beautiful village of Kynrud, West Khasi Hills district on the 27th December 2020. To share the spirit of giving during this Christmas, the visit was especially made to meet and greet the residents of the village. Don Bosco Youth Centre Shillong, in collaboration with Don Bosco Media Network, conducted a Christmas collection of unused clothes for the past 2 weeks. It was a good response from the people with hearts of sharing, and their generosity in the form of their old clothing, shoes and other items made the Christmas spirit of giving possible. The journey to the village was a little tough though, but the willing hearts of the Don Bosco youth made it possible. On reaching Kindred, the Don Bosco media team was wholeheartedly welcomed by Sister Serpailin. The happiness and joy witnessed was unfathomable to put in words. This is Christmas for all, and it is about giving and receiving humility and love. Bat haba ni berkat ya Christmas ni mau panggil Yesus. Ndai hani ke jungi mata pada kala-kala Christmas kamu jisha jisko. Jisha dan jisha. Christmas ni lah klan ya Yesus. Ni klan ya Yesus. Christmas kita mau datang ya jing ai gifts. Then gifts. Bakoy Christmas mo dikon di manusia make by your make it you in our Christmas. Then ang nem muta. Oh. Jadi berkat kita ni gifts, berkat kita ni jing ai so baha jumore jumma. Kena ngiklan pemberai so bahaya laga jing how play of Jesus. Mungkin kalau kan dia jing ai so baha. Maka mau betul bagi jing tu kana. Betul bagi jing tu kana. Siapa uai pada rempa. Mau uai pada rempa. Kung magasi Christmas umi na yung pada na ang issue bahagi kana di obra sa tayo. Tamonyo para sa issue para ina ujo dia dikimik pa. Kay kang balik mi patile no para sa issue para makulay mo ay gigisan di bara. Ya kasi Christmas kita giginari kaya ng wine ng ra ay kaji ay sumukha. Iwan ni way na tong yung ra na chika song. Yung ra ay yung song yung kadar ganin na kami tayo jupi. Padaran ba o siya ka song rupay na kita song wo. Oh, dali ka song imo. Kenapa kali? Kamu berani kan ba yung song ketika song ti. Kung hoy padar ketika song ti. Kami hadin juga orang sa uwi na. Daw na pahit day ba ti. Dia bawa barang pak, usia yang tak song air kena, wah, oh, kadang-kadang itu timo, dah sibuk, tak kena orang kan, kamu ni berarti itu. Nek masa kau kena, kebaru kami pang ini kelai, ini kian, dah bawa air kosong, pada lembah orang ani, ini pelian, kita kena ikat orang pada kita pelian. Jadi kita kena lepas, tuan murid. Asrang, bagi kami depan ini kebahagiaan, kebahagiaan. Tinggal guna wanrak kau kesong, mat kata kesong kaji. Habang pada rambak ini kata usim, pada kita baji dan kati uleh uleh umat, wang kadang-kadang kawan mo, kena wang pada kadang-kadang kawan, uleh biang akti, asam biang akti, ujungnya biang. Kadang-kadang kiat parem. Kena orang kadang-kadang kiat parem. Orang jangan dikei. Kau kena orang beli sekadar beli. Kau kadar beli. Apa aja mudah song. Beli kunsau. Dom dari kunsau. Tamu putaran ba Allah. Ujung kunsau barat. Kikan Kiliti ke berkelai, ke berkorok, kita kita video sudah kesudah, hendak kita share dengan mereka bentang.
berwan berjuang ini. Haka ni kokor ngana kalian jong kaye ni jongi bertunjuk nak balang ni berkuai dan dia sopai Father Michael. Makri ni Father Michael ni day director jong Don Bosco Youth Center ini para Celestial. Ini dia sopai pada nak bagi parti. Di Father Michael ni day nak parish Kindred. Jaga hak bagi sister jadi jiplay. Di Meghalaya Lain School sebelum mapihi, bagi sister jadi nak berbadan grade. Teman tangga yuk kun hadar. Niru dan neng kerja mengisi yuk kun hadar bagi asmi. Kemudian siapa dia hadar nak bertanya jiplay jampi. Hak tu asmi ngayoi hak status jampi. Tengok si jawab orang. Halim ni niru si sekerja nama ni sedih hidup nama. Hak kalian kayok ngakon. Henry kebensin jadi tak kerja. Jadi ibadah hak asmi Christmas kali kejengai. Jogo play ni sena bentar jengi di Christmas ila punya ngai sister ni macam Kindred ni. Kemen dok kata-kata